Hadu absan ngot ke barjala ke belawan dekat tata fus bat dak kuwi ka sumu. Kedak jing temu benwan bela syakani ka jela Meghalaya bat kawi ni ka jeka bela jeki kedai hapa top semen kabupaten po East Chantel district. Hendrai kinungelam bagi khot dekat sang HYC Omyam Circle haba klio jing tip dekat jingon kiu jekani ke kali bagi ni ke barjala kila pena bersirip yaki hapa dam side bat haba kila lam yakini ki atli ke kali ka pe yaki kot kisla jo kani ke barjala bat syamba kimdan satia ke kot kisla ke babiang. Haba kini ngalam juga senggila syamba kini kibri kemna setia kikot keselagi babiang bagian bela syakadi ke jela kumta kelapan pai no iki nak ketiga jaka kebagiwan mara ke juga pon nak kalian kini ngalam juga senggila pun bagus ngol lengo bagi efficient kit juki pulit kili ayu haba kibri keman kiusini kem kikot keselagi babiang kiok bandung tek syakadi ke jela nak kalian juga senggila padam jor kan dia jingle juga terat pulit bat nak kalian juga keseng kelapan pauru bahkan maili setia bagi bajala kini kiu bandung tray bela syani kam dadan kikot keselagi babiang. Jadi proses kok pan ni buat amdan amram ni dia ni. Nah, kalian jang keseng HYC Omyam Circle minta ke cermin layo ban bat ya satu kini kali bidon kiwi kali kibamut ban lej sate stop sem abangi pej banyak ikut kisla ki jongki nimsem layo kita ki ikut ki babiang ki ban wan tray wan ta hapo kajala ka bigi ka jongi tena kalian jongi kum kaseng ngimbu ka jengkeli ya ketika infiltration gate ka bodan hati po bernihat kale ayu aba ki layo ya kutulap bakin tray hendrai kimsem la tray hop ya kam tena kalian ka jong kaseng ka jongi ru ngimbu ka jeng kerpat jur ya ke sarkar baka dai ban le ai na pun tajong kate ka gate kebudan hantai nang ba kita ki karpo ai kinamna ban rung kerjap sipo kari rabi jong